Hello students, today I am going to talk about one of the important topic, that is the light. At first we have to know the definition of light. So what is the light? Light is a form of energy. Light is form of energy that gives the sensation of vision. So light is very important in our daily life. Without light we cannot imagine our life. So without light we cannot see anything. Our life just like a blind one. So light, without light, in the absence of light, we feel blind. We cannot see anything. That's why light is very important for our daily life. So light is defined as the form of energy, like heat energy, like a sound energy, like electrical energy, electricity energy. That all are the source form of energy. So by the same way, light is also the form of energy that gives the sensation of vision. Light gives the sensation of vision, heat gives the sensation of warmth, and sound gives the sensation of hearing. By the same way, light gives the sensation of vision. That's why we can see anything. त्यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि लाइट एउटा फर्म अफ इनर्जी हो जसले हामीलाई उज्यालो दिने काम गर्छ, सेन्सेसन अफ भिजन दिने काम गर्छ। र यो लेसनमा सबैभन्दा पहिले हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा रे अफ लाइट भनेको के। रे अफ लाइट इज अ न्यारो पाथ थ्रु व्हिच a light is transmitted is called ray of light. Ray of light is represented by the straight line and head over here. So, and if we grouping the ray of light, it will be the beam of light. Group of ray of light like के भनिन्छ, beam of light भनिन्छ। त ray of light र single ray of light हो भने beam of light भनेको group of light, group of ray of light हो। र सोर्स अफ लाइट को बारेमा आज हामी डिस्कस गर्छौं। सोर्स भनेको जहाँबाट लाइट निस्किन्छ ती स्रोतहरूलाई भन्छ सोर्सेस अफ लाइट। द सोर्सेस अफ लाइट थ्रु व्हिच लाइट इज produced is called the sources of light। जस्तै सनलाइट भयो, बल्ब भयो, मुन भयो, हैन, स्टारहरु भयो, ल्याम्प भयो, these all are the sources of light because it produces the light। र जसले लाइट दिने काम गर्छ त्यसलाई के भनिन्छ, सोर्स अफ लाइट भनिन्छ। जस्तै मानौ एकछिन लागि यो सूर्य हो, यो सन हो, दिस इज द सन, इट गिव्स द लाइट। जब यो मानौ एउटा प्लेन हो, प्लेन भनेको एउटा सरफेस एरिया हो, यहाँबाट आउने रे, सोर्सबाट प्लेनमा आउने रेलाई भनिन्छ इन्सिडेन्ट रे। द रे व्हिच कम्स फ्रम सोर्स अफ लाइट टु द प्लेन इज कल्ड इन्सिडेन्ट रे। इन्सिडेन्ट रे जुन ठाउँमा स्ट्राक हुन्छ, जुन पोइन्टमा स्ट्राक हुन्छ, त्यो पोइन्टलाई भनिन्छ पोइन्ट अफ इन्सिडेन्ट। इट मिन्स द व्हाट इज द पोइन्ट अफ इन्सिडेन्ट? द